فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا عدنان بايدا jooga oo kamid ah macallimiinta Finland ku nool gaar ahaan caasimadda Helsinki. Ustaadku wuxuu kamid yahay dadkii Finland ku dhashay ku soo barbaaray haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcadiisa iyo fadligiisa tara yani waa aragtaan in ma sha Allah waa si falanqeyn mayno laakiin hal kelmada ayaa rabaa ustaadku inuu in yar noo jeediyo oo ku saabsan dumarka gabdhaha muslimaadka ah ee xiranaya dharka ragga saraawiisha xiranaya ka tagaya xijaabka ka tagaya ee og inuu khalad yahay haddana u bareeraya kelmadaas baa insha Allah ta'ala luqadda Finnish inay ku baxdo si ay u fahmaan dadka gabdhaha walaalahaya ee luqadda Finnish-ka fahmaya si ay u fahmaan insha Allah ta'ala marka macallin insha Allah ta'ala ku soo dhawow horta insha Allah bal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah مثلا صومك إن شاء الله تعالى يتستو لبين فيديو إن شاء الله تعالى من اليوم سؤال التهن والطويلة سلا قابل الصوان التا تتلون تحت بقول سكسي التهن بيتا يتسنسا يتدت هن الموت عنو يصون كسك الله سبحانه وتعالى مس الله سبحانه وتعالى كسك بروفيتا التبروفيتا كيرتو هن باي مولين تتولين يا وليس استقاي كلا أسكو بايس للناس لين يتنبيتا هنا مرة الإنسان يا بروفيت صلى الله عليه وسلم كرتم باسم الحديث الساء مسا هنصنع ألقنا الله سبحانه وتعالى كيروس هيرا إلا نيوت كأسيت ميهيا طانيوت ميهي دوت كأستانايسيا الناس دوت كأستميهيا يميهي دوت كأستانايسيا يا سيتا ناينن بوكي هوسود لا تهوسود يالكان نين صن تشبه هنمتكي سلا ميهيا سلا سي نايسن سيكون نايسن تابوهين اتهان لا تهوسيا وليس تنبوكي وتهوسو الله يا متيرة أنت بروفيت صلى الله عليه وسلم كرتوا أنت حديثي سميسان سنة أنت من تشبه بقوم فهو منهم سيوكا ماتكي يطنتيت كان سايتيت إهمسيا نيسون أصهيتان يتن إهمسيا تيتو إلا سيونغ الماء أنت يقولي سيلقاب المسلم إلا سيونغ الماء أنت أسكن تيتو النية بحستا الله ينبيلكم النية بحستا ei pitäisi katsoa ihmisiä yleisellä mittakaavalla, ei pitäisi katsoa, koska nämä pukeutuu tällä tavalla, niin mekin pukeudun ei. Tytöt ei pitäisi tietää, että meillä on uskonto, meillä on omat roolimallit, meillä on omat ihmiset, ketä me katsotaan. Profeetat, vaimot, sahabat, naissahabat, jotka oli profeetan aikaan ja jopa sen jälkeen. Meillä on isoja naishahmoja meidän uskonnossa, heitä pitäisi katsoa esimerkkinä, ei katsoa pieniä tyttöjä, jotka kävelee tuossa kadulla. Ne on meidän esimerkkejä, joten tiedä uskontosi, tiedä paikkasi, tiedä miten pukeutua. Barakallahu fiikum. aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waxaan jeclahay inaad dhammaantiin wada fahanteen gabdhaha muslimaadka ah inay xijaabka xidhaan inay muhiim tahay. Ugu dambeyntii walaashayda muslimadda ahay garo xijaabku inuu waajib kugu yahay sida salaadu ay waajib kugu tahay. Haddii aad ka tagtana aad ku dambaabayso. Tiedä sisko, että hijab on sulla pakollinen ja jos et hijabin pukematta, että se on syntiä sinulle. Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali geli intaa dad bil aana raali gelin lahayn. Ja tee Allahista subhanahu wa ta'ala tyytyväinen ennen kuin sä teet jostain ihmisestä tyytyväisen. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku weydiinayaa waajib kasta oo kugu waajibiyey maalinka qiyaama. Allah subhanahu wa ta'ala tulee kysyä sulta jokaisen pakollisen asian, minkä se on tehnyt pakolliseksi sun ylle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.